Anya laki din! Anyat ko nam. Mapantayo agpasyar ije bagyo no Sabado? One friend, mapantayo man mo't iliw-liwat ibagbagi tayo. Awam mo't dakas na no sad paminsan. Sa bagay mo't kit di Ay katuan mapantayo. Sana bale, siyak ti makaamu iti amin. Siguro. At the mid-year bonus yun anya. Isong agaw awis ka ije bagyaw. One, adamot basit, umanayla apagpasyar tayo. Ay katuan umayak, friend. Adda mangay ayab kada tayo, Joyce. Wan ngagpaiso. Babae may. Anya nga tatibagana Mabiit lang. Isunsamot dahi ta jay babae nga agdamdamag iti how much is your outfit. Anya? Agpaypayapay, friend. Mapantayo ka no iti ayan na. Amangan kit di may. No da tayo ti damagan na. No, how much is our outfit? Ay kat, nasaya at amare. Tapno uray maminsan, kat makita mo dagiti tattao ti ruprupa tayo nga ipus ti sabali a tao. Ay, sa bagay mo't kit di O ala, mapantayo nga rudan. Ay no, mababainak itay ije babae nga agdamdamag. Numano ti balor na dahito kawus ko. Ay na, friend. Awan ti rumbang apagbainam. Awan mo ti dakas nga inaramid mo. Sa bagay. Ala, padaanan takit di nga ipus na dayjay Isu ti content na iti vlogs na ka. Kasta? One friend, pudno ti ibagbagak. Padaanan ta. Ay na, friend! Ay na! Sana all at talaga! Oh, apay manan akas tati bagbagam? Sana all manan nga. Sana all kunak gaputan na buyak di impos da iti Facebook itay bigat. Di video yo iti bagyo. Ha? Ay na! Manulaang nga oras na palabas manipod impos da. Ngam, kita man, ada tinasurok 100,000 views na. Siyempre, napintas kami ngamin kan ni Bogan agayam ko. Iso nga ado-adagos ti views na. Anyan? Namukla ko maamasabat yung dahi a vlogger. Imaya ko mamat. Sigurado asikatak mat itan. Anya? Makabanok ka talaga ti agtrabaho, pari opong. Si kakit di mo't kumare. Amin mo't atrabaho kit makabanaw. Oray to pa'y panangan. Wenno panagsiyar. Kit agling ti tao. Iso nga awan tinalaka at trabaho itan, maray. Sa bagay mo't kit di Anya nga day taboy-buyaam di ta silpon mau, pare. Buy-buyag man na ito'y video da Joyce Kenbogan, hindi kalman. Bijaw? Uwin, maray. Kita mo, impos ida je vlogger nga agdamdamag no how much is your outfit. Anya? Nagmayat nga rod. Awan pa ti manungal daw manipod na ipos. Ngamnay, imabuti na 200,000 views. Anya? Ay na, imbag pa'y da Joyce Kenbogan. Sikat dan, gapoy ti daya how much is your outfit. Papansin daw unay. Kunamlan iso ti kapintasan. Masalaw kung tulada jay how much is your outfit. Kasaritak, kasyak man mo ti alaan na iti video. Apay, kasta tila nga managawit. Bakay, nakarupang kamanay. Siguro, adda man ang nakaapam iti pagtrabaho man niya. Sumardeng ka man si Kalakay? Tunggal agawidak akas to'y tila nga? Kanayon akas tati ibagam. Isulang mga mintam mo ka makagapaw. Bakay, apay nga minaya. Marurudak. Kunamlan asino a kapintasan da Joyce Kenbogan. Ha? Taapay? Siguro, nakita niya nag-viral a video da ijay bagyo niya. Nakita ka? Ngamjak mo't apalan ida? Dayjay tulakit din ti apalak. No saan ka nga umapal? Saan mo kumakas sa reaction mo Milang.
Ay saus, amo kung dagita nga style mo, oh. Anya? Ay namaray, nakita mo ka di viral a video da Joyce Kanbugan. Ay no, gapo iti da jay, namimpinsan mo na si Mikat da. May sakamot, pare. Apay, makaay-ayo. Ay, ajay video da. Anya, Anya laang nga di pormada. Langada pa'y laang agbibisindan. anya, Ay, orayem pare. No siyak to mati ag-viral. Sigurado, abutan to ti milyon ti views ko. Putom day ta. Adayo matang at dalangak. Kumpara kada bugan. anya. Nay, apa yan? Aldawang di ka pala agrobwat. Apay, di ka kadima pa nagtrabaho. Saan? Sa dinungar ti papanamay, nakapalis ka may. Adda na patag apapanak. Inakman mat iji town. Inak sa pulen di babae a vlogger. Di, how much is your outfit? Anya? Iso nga insuot ko rito yung kanginaan a sapatos kan kawas ko. Tapno, walking 10,000K. Oh, saan akas kada Joyce kan bugan? Manulaang ngay matibalo di outfit da? Talo gasot? Anya? Ay, oh. Mapukpukaw sa amot tagdilimbong ti panuno mo, milang, oh. Kaya't ko lang nga iparupa kadakwada a nabalbalor dagiti kawas ko ngam isuda. Anya? Anya, mabisbuisit ni Milang kadata? Wan ka no? Iti anyaga po. Awan mo tidakas ngay narami takan kwa na Gapo ka no iti nag-viral a video ta. Anya, para day jay laang. Nagsakit tinakam na. Wan. Ay na, makaalagak nga rod. Saan ka no ang nagtrabaho idi kalman? Napan ka no ijay town? Sinapol na jay vlogger anang ipos kadata. Anya? Ay, una yun ni Milang aya. Kat, nasakit tinakam na taadun a tao tinakabuya iti video ta. Kaya't namot siguro sumikat Ay, ni Milang talaga. Awan talagang timakunak iti dayja a tao. Amin matlangan. Apalan na. Makabanog. Oh, anya. Naala na kan iti video di vlogger anapan mo si Napaul. Saan nga rod? Mano nga oras anang tugtugawak ijay town? Ijay matlang ng videoan na kada Joyce. Ngamawan mo't. Ay, unay kan aya. Bas sila day taabanag, oh. No apay pa lang amin ang masapol nga aramidam. No kaya't mo asumikat, di video am tabagbagay mo, oh. Tas ka mismo ti mangipaus. Ay na, Chris, aya, sikat ti awan panunot na. No siyak ti mangi post, manulaang nga ti mang buya. Basit lang ti followers ko, anya. No di vlogger ti mangi post, ado ti mang buya. Ta syempre, ado ti followers na. Anya? Sigurado, no siyak ti ipost na dayjay, ay, umabot iti milyon ti mang buya. Rabi ain. Apay di ka kadipay maturaw. Ay, saan? Ilabak tayo ti kawas ko nga inusar ko itay, tapno mamagaan. Usarak matlaang inton bigat. Anya? Mapanak manen iji taon Sa pulak da a vlogger. Kay, saan ka manan ama panagtramahaw? Kat, mapanak tulat ta Sana ka sumardang amang sapul iti da how much is your outfit? Ay, talaga anapukaw ti limbong ti panuno mo, oh. Anya lang nga iti ibaga na di busmuking ka. Ay na, rasunak la da lakay. Naglawa da iti bakrang ko apangalaak iti rason. Anya? Ay, anya laki ideng. Saan pa ana magaanday takawis maw? Ngam isuot mo latta. Apag iso no dumano nak iji town na magaanton. Ken apag iso makitak da a vlogger. Anya? Ay, jakon amuno niya ti aramidek king ka. Milang, oh. Anya ti ammom no itangal daw kat masalaw ko mat dahi how much is your outfit? Oh, dinagsayatan. Makamu ka man langan iti biyag maw. Wun,
makaamuak. Ngam no siyak ti sumikat, ibagak to asaan asika ti asawa. Ah! Nay, si Kamagdaya maray. Papanamay. Kasla nakaporporma ka. Ada ka diti mapan mo atindaran nga okasyon. Inak man iji town. Bareng itangal daw, masalaw ko ji vlogger anapan kumatla ang binirok idi kalman. Ha? Ni kwa ngay, how much is your outfit? Tasyak man mati agpasikat. Anya? Kayat mo asawin saan ka nagtrabaho idi kalman? Ken itangal daw? Tapno laang mapan mo sa Poland da a vlogger? Sana balay. Sigurado ang makitak da dya ita. Tapno inton bigat, agtrabaho ako. Saan nga agpampanunod da a babae? Wen nga rod, tila adda nga apalan na. Ultimo matan video. Saan mi mat aninamnama kan ni Bogan na masalaw mi day a vlogger? Una yan aya. Agasem man. Saan pa yan nagtrabaho iti manungal daw? Tapno laang mapan nabirukin di vlogger. Inton kwan na ikatlang rod iti trabaho na. Pagtrabahuan ayan ni Milang ita. Kiti jay mutlaang town. Dishwasher iti may sa pakanan. Ngam ni, saan ka nung arod asimsimrek? Insakripisyonan at talaga ti manungal daw adi na pa nagtrabaho. Tapno lang mabirok na jay how much is your outfit? Nakita mo di vlogger asap sa pulang. Hoy, Milang, kasasao ka, oh. Sumungbak ka mo, Saan nga road? Saan? Saan? Awatam? Anya, ay unay mo dato, Agdamdamag aklain. Makapungtok ka mo, No nakita, di saan kumaakas to tilangak. No nakita, di naragsaka kumaanagawid. Hay, anya nga minayat ti kayat mo ang mapasamak. Tapay nga aramidam ti kasta. Tapno nga rod sumikatak. Tapno saan lang adabugan kan Joyce ti buybuyan dagiti tattao. Iunay mo day tapa nagpampanuno man. Para lang iti day jay, apalam. Ay, saus Milang. Adaw ti mabalin ang wagas, tapno sumikat ka, oh. Sana kastama pan mo sa pulan di vlogger, anang ipos ka dakwada. Anya? Agaramig kay tinasaya at, tapno sumikat ka. Saan ka aday ta? Ay, unay mo dato, Oh, anya. Ada ka di pa'y panggap mo ang mapanagtrabaho. Mapanak mo't ita, danag mon aya. Kunak anong mapamuman sa pulan ng daya vlogger. Agtrabaho ak ita, aging gainton biyernes. Sabado kan Domingo, saan ang kasomrag. Mapan kun tumanan sa pulon iji town, dahi how much is your outfit? Anya? Iso nga rod nga inlabak di kawaskaw, kan imbabad kumutan iti fabric conditioner, iti kasta ada arwatak no bilang laang. Saan to laang walking 10,000K? No diket, walking 11K. Gaputan na ibabad iti fabric conditioner dagiti kawaskaw. Ay na, pangaasim Milang. Pumanaw kan. Ang mga numaplang tilapayag ko, kanya pati marami kuking ka, oh. Na yun ti kastaw. Ay, Nay, nagsapa ka mo na nagaway. Apay, saan ka na pa nagtrabaho? Napanak nga road. Ngam dinak matan kayat nga awatan di buskaw. Anya? Duwala ang aldaw nga awana. Ngam nangalamatan iti sabali para ugas iti pinggan iti restaurant. Ay, masurunak iti day di abuskaw. Kabasol mo, oh. Nagkunang aming king kaasang kasumrag. Imbag kumamot, ano importante ti makagapaw? No, apay asaan ka anapan? Angam sa amay to. Ha? Ay, anya laki din Milang. Gapo lang ta si Mika dabugan, kaya mumay. Gapo iti apal maw, saan ka nagtrabaho? Tapno sa pulong mo di vlogger. Ay, anya nga ita. Naikat ka lang arudan iti trabaho. Ay, sinayang mo lang dyan nagsingpa nga mo, Milang. Ay, di mo apalan ti pasit abanag. Apakadadaulan ti trabaho. Anya laki day. Ala papagayam.
Ditan ti naggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, ang lalaki din. Insurat ni Hercules. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.